enemies. Because of the cross, He forgive all those enemies, to all those who are offended Him. In Gospel of Luke, chapter 23. Good Friday, along the way na kasinsya percaya orang tingkat kaya Good Friday ada kasi paling kaya kasi kabangi tip makan mau yang katakan jinjam tu ciso pada kali jinjam tu ciso di pula lakot latip Good Friday pada kaya kali Good Friday kalau si ciso yang kalau dengan jinjam tu ciso orang jadi kau kecili jumlai yang bom gospel trong Yohanes lai hadisan lai hadis lai rakyat yang ikutay berumbai bat lampa alam trong kuat memerhai Kristus jar ke panggil Yehu ke lai dalam kata ke kubur benengkong dia kajing ie baru Paulus berkuat uban yai bandro stis kinong Roman san pra ba ublay ulai yang i hakapor bagi dang nong pop bat hakadang kajing nong pop ublay ulama ulayap na kapita jugi tinang kata kajing
Eucharist, all our Christian belief will not survive. Therefore, remember the death of Jesus on the cross. What is the message for us all? Live eternal life. That is the message, God's love. Secondly, God loves us as Saint Paul. Jesus, dia kabaya parang di panapan iya ka jikongu yo play pa. Ban ba ban kit ya ka pop ka sang jong ban reu. Gubong biang Paulus coach teaching nong Philippi an reu haduk hadway. Na ka jing long play siya ka jing long briu. Na ka jing long briu siya ka jing long shakri. Na ka jing long shakri jing shachtam haduk ka jing yap. Ka jing kongu haduk ka jing yap ban siu spa ya uben reu. Na markata kakubor yang percaya berkawai kadi kacing kot jumlai banlong kibakala kabomot. Utrai Yesu uya kitu kibau ye kot e wong kitu bakwa ban bot yang ban laim kide ban ba kadi kana ban bot nadin jonga. Dina markata parlok bi hakani ka Good Friday ngawer ka kot e pi baro ban kala kabomot ban pai shublai ban priang kubor dengan jing penim. Dah kata kerukom video agak jing lain. Kublai, kublai kurkuepi, hakani kakut